Biya Kamal and wala banning each kere de shalka right. Right a melu nogwar. Again a verb form in present tense. Murai kenta. Right a me raja kenta. Kukon right mishala affirmative form. Affirmative form raja mishal ka ha. Charlotte no. Ki la na let. Jendana bukoning e guatamene. Bana menen ban jelingi jabani linka talk English kana talk nat ki talk nuara brochu guro bi road palping ka liang dian kami jira mimo me ken channel ken support ken subscribe bi guro jin bi channel bi support bi subscribe ko bi ngini bi kan shamala shubkeji ka gor bano binati ko ken bi kan ngajba topic dan bu ko right kana me right verb form in present tense ki affirmative form right la positive right ko chalat no Janje toka men yam gwada mene. Mishawo nene I write me malude lahen agor. Lahen agor. I write lahen agor. Ki la gwar de la no. I write. Write malude lud no gwar. Okay. I write lune lahen agor. We write. We write. Write me lud no dil la ne agor. Ala we lurne kon sometimes la konogor you know we ni siang lurne nei ni cha we lurne nei muraji bu ne you know mi dong raji ka kaya ngwan yande lo kon na kon la ne gor we write la ne gor kon la ne gor you know sian ente ten netin we write la ne gor na me you write luno de la jin agor gwada me tembu kona ngach na men michal ke me m me kie makatong nat mama lolo na mail raje ke kwi wuda ki kwidol yen ka ta tugni ke langu into goal la ken raje ran ke je ke nyal ki ke shek ki ran ran ke wud la ken te ke dek ka kon ware la jena kelmone you write lunodi la jin agor Gwadme to kon ke you write cha F cha blat gwadme F me chunga ke female ngot la male gwadme a toot no me cha you write jungrano de la jina gor you write la jina gor you write la jina gor alo ntama kanang ro ka kon ajana kelama me to ging li jana ka tu ko ken don kan tete ka da ko na no amo kon pin gwadme de kon do jing me cha gore she writes me lunode la jen agor no atim kwa la goro bi yen ngai gwad mi cha we she raje ke kwi nyal ki chek jen ko le ke f la female ki ngot she write de la jen agor tango de gor mini gor ne no nyamo ki nyal jane nyal la gore de gorno na nyala gore ko gore jeno bi ngajeno shi raje ka kwinka raje ka kwinyal nyala gore banjo jigi yo ke hi raje ka kwiuda ni chawo shi right la jena gor ki de la rode nyala gore ke shek la gore gwad me to kon ke you write me te me che konen gwad me cha gor pl ne me plural raje ka tungwan right na ka tungwan ba lar pl ki plural mi chaw you write la canadian one le larode la yen agor la you te karo men yam raje karam kel you do dia raje ko raje canadian one no nero wen yam ki raje karam kel ci kon jing ni algwal men cha lar no you write chalo la jin agor la you chunga ko ke jin mi ram ke raje jamo mi raje canadian one ke ci lar you write ka bi ngaje no lar no de la yen agor lo ke ne tungwan la yen agor you write la yen agor kwan bin ping kwa me he writes mani yen lo no de la yen agor mo ko gor ban ngaje la hi chunga ka kwi dol ki wut no de kon example kan gwa me dol la gore de kon lar no la jen agor ki do la gor kono bana dek ban jangach no mi ngaje no hi bi ngaje roje ko ki dol ki roje ko ki nyal ki chek no jen dek den dan bangach
Bi ngaje no male lo de nungu lo ne tooth, female lo nungu lo ne f la ngot no. Bi daga mo bi ngai ko very important ka ngai dora. So mi chawe he writes la jana gor ki de lar no de do la gore he writes. Manjak they write gwaza melo no de laken agor they write laken agor ala they lo nungu lo ne ken they lo ne ken. Ku kuja mo chana ben ka ngi janjak mi jiram jidit gor no jin bin language school bi support bi subscribe ka bi nywa bo ne ko kien na ko de kan ngai mo to de kan ngai ka tung nat kan talk english ane ban nyo je ka ngi da dion ka ngi jen be ben an bi atamal.